Naada ay midiri karon sa Mako, Davao de Oro guys. So mao ni ang ilahang dagat diri no. So karon kung makita ninyo perting lubuga gyud sa ilahang dagat diri. Pero naman gyud usahay ba nga kanang maadto midiri at tinaw-tinaw nga maglublo man sa dintaw ni siya gamay. Pero karon perti man gyud pong lubuga kay ngano habagat hangin kayo basin siguro og kanang uyog-uyog siguro tong mga kalapukan sa ilalom mao sigurong ingon ani. So nangadto mi diri kay mamingwit daw sila, but so sad kay pag-abot na mo diri na ay pukot gibutang. So dili sila makalabay-labay og tarong sa ilahang rad kay syempre masangit man dito sa pukot nga gibutang. Unya gawas sa pukot guys sa gibutang habagat pagyud. Grabe ka hangin. So as you can see, makita ninyo sa kahoy or sa palibot bisan man sa dagat, maklaro gyud nimo nga grabe gyud kaayo kakusog ang hangin. So pag ingon ana gani ang panahon guys nga habagat kusog kaayo ang hangin, expected na gyud na siya nga wala gyud in taon kay isda diha nga makuha or wala gyud in tawo isda nga mokubit sa inyong rad. Kay ngano manago man siguro ng isda kay labo na kusog kaayo ang balod. Syempre malipong man po daw na sila basta magkuan kanang maigo sila sa balod no, sige sila kaigo malipong po daw na sila. So mao na manago po na sila dito sa lalom-lalom. Unya wala mi mahimo kay naa naman mi diri. So basta ingon ani gani ang panahon, wa gyud malas gyud kaayo ng pagkalakawa. So sayo-sayo pug gyud unta mi diri ana abot kay gituyo gyud pud namo nga sayo mi mangadto kay para sayo mi maabot kay among gituyo nga makaabot pa mi sa taob kay kung magunas na wa na pud na isda kay ngano manago na pud na sila dito sa lalom-lalom. Unya karon kay imbis nga taob wa gyapon isda kay nanago gyapon mga isda dito sa lalom sa katong mga kadapin-dapinanan siguro pod.